Diyang lugar, balena ke kaming pakamalan, lugal nung nukarin ing mimiral, yaing lugod e makapagal, likwan miyang balen ming beitan, kasal pantayanan yang daralan, uling ginuabe miya naman, king tulami at king kasakitan. Uli ka, Jesus, ing pastol mi, ikaing tatayit ke kami, ikaing ke kaming talaingat, lugod mo ke kami pe pamulat. Ngeni miras kami keni Ginoo, king bayong pastulang pinili mo, akit misang parating lugod mo, tandanan miing eka marayu. Uling ika, Jesus, ing pastol mi, ikaing tatayit ke kami, ikaing ke kaming talaingat, lugod mo ke kami pe pamulat. Uli ika, Jesus, ing pastol mi, ikaing tatayid ke kami. Ilagiling pa ang po ng anak ang po ng Espiritu Santo. Amen. Paano mo na? Kapatid mi tipon tangi ni bang ganapan ni nobena daw. Taking pakamalang tang aligan ning Ginong Yesus amaya papastul. Kambening kaya katang tapat kasalpantayanan, kapuriyan at pamanyawad, saw, ipagkalumna ning malugod a Diyos, ing kayang grasya papasyag na ning king kaya doana ng ngiting nobeno. Abi-abi at ang sasalpantaya tamo itaing mayat tang pastul, alilingap kaya katamo at midadalaking malabuga pastulan, at lalo na pang petunayan ing alang hanggang ng lugod. Anyang dinaon ni imbiyena para kaya katang kawanan ng. Kaniting masayang Pasko, hindi pa mga subling mebye, dalitay dapat kang kasalpantayan ng king korderong Peter at ngeni tinalakad bang isundunay ing kayang pamaglingap king kayang balayan. Dapat kasalpantayanan. Ginong Jesus, tiburaning igpa, ikakaluko ing kasalpantayanan mi keka. Keka ing tune, kalingapan at tuna. Enake mangailangan nanuman. Ginupas tumikekang payumpun kaya kami. Kristong Jesus, miligtas king meto ketawan, ing kasalpantayan mi alang kabaldugan. Nung enag genap ing kekang pangasubling mebye. Ginong pastul mike kapayampun kami. Ginong Jesus, mi pangakong datang pangpasibayo, king kasalpantayanan mi papasyag ing pamanaya mi kaniti. Ginong pastul mike kapayampun kami. Apat. Ay ni. Kapitong Aldo. Panalangin king Kapitong Aldo. Oig pangalanganga king kapamilatanan ning lugod na kaya kaming Jesus ing maya papastol at yu kaming ngeni king kaya kangarapan. Makasiklod kaya po king malmong katasan. Sasamba at pasalamat king sablang pigkalubmong lingap kaya kami sumangid ding kakulangan mi. Minsan po igpa drown mi po kaya ka ining biya apigkalub mo kaya kami. King saop ning banalay espiritu adwan mi ing taryan mo kami king kaya kang lugod at pakalulo. Kanita king malmong kalingapan. Kami mitakid king nanumang dewakan. Bagkus manatili king matatag at alakad, busal ning nanumang kapagsubukan. Nung sakaling mitakid keman, tarian mo kaming pasibayo, bansaguli makatalakad kaming pasibayo.
Ikami man sana magsilbi kaming talatayid karing kapatad mi. Ban ilaman, papingilaganda yung pangatakid king kasalanan. Tayran mo kami po at antabayanan. Ikaming anak mong at yuking mal mong arapan at ding emi akayabe kaniting kaurasan. Balikdan mo kami, uling manalig kami, king alang kapanteming mong lingap at pakamal, ban eke manabo at milugmok king kamalyan. Itiyaduan mi, king kapamanitan ng Kristong ginumi. Amen. Talakad tamo po. Alleluia, 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 Alleluia. Pamamasang ibat, king balita agpang kang San Juan. Nga nang Jesus kareng dakalataw, alang ninuman malyaring miras kanako, nunemo darala na kanako, ningigpang mitubod kanako. At ako mipasubli, keng tauling aldo, propeta, sinulat da. Ding sablang tao, ituruno ning Diyos. Ninuman ning makirandam king igpa at mabiyasa king tuturuna. Lumapit siya kanako. Iti mga baldugan king atinang menakit king igpa. Itang menibat king Diyos, yamu bukod ing menakit king igpa. Katutuan ning sasabihan ko kay kayo. In taong sasalpantaya, at syukeya ing biye alananga. Ako itinapin ning biye. Ding pipumpunan yang mengan, king mana, king ilang. Menga matenongan. Dapot ing tinape amani bat banwa. Atiya ka rin, inya ninuman mangan kaniti, emate. Ako ing tinape mabye, tinipay bat banwa. Ninuman mangan kaniting tinape, miyang alang kapupusan. At ing tinape, ay biyeko kupin, yapin ing laman ko, at ibeke, bangketa, miya ing yato. Ing mayap a balita ning Ginoo. Kapurian kaya ka, O Kristo. O Kristo, luklok tamo po at migunam king dita kapenandit. Guday pa, kaling kabilugan ng puso at kaisipan. Sa sambanda ka at pasalamatan. Uling pigkalugme imbugto mong anak. Intelaga mo maging maya papastol. Sa sambanda ka at pupurian balang aldoring biyemi. Uling Ginu kilalanan mi ingke kang kayo payan. Atalang sangkan, bakit? Ikaming kekeng anak. Milisya kami king dalan, painturo kaya ka. Uling ikay pastol mi, na kay mangailangan na numan. Ginoo, binili mo kami king mabayat a kapagsubukan. Ulining kalamidad, may balisaya ing kaya kang kawan. Mi kawakawani kami at mibili king maragol a kapikakanuan. may sukading kaya kang kabibabatan. May subok kaya kasalpantayanan. Antike mong tupang may lili, may sugat, may nasakit at may kawakawani. Dapat ngini ikit miti, yanting kaparusan. Nune kaniti ni lalong penandaman, ingke kang kaingatan at masap. Sa palugod. Uli niting kilalanan da ka, king bilag kaya kang maya papastol. Leko mo kaya man king sadyaming karinan. Meging mapanganib yo, at pamisanan mo na keman, king ligtas at lugal ba mo king lukuban king palin kaya kang lugod. Kanita naman, mi pawi at milako, ing kaya kaming pamag-alinlangan. Uling mi talaking banal a kasulatan. Meto mawala kaya ka, iyang panintunan. Uling alakang buring niwali king kaya kang kawan.
Tinipon mo kami. Tinumpun mo kami Ketiking ketiking metong metong alugal. Nung numo pepatit Kiting ng biyayan, biyanan. pasibayo. Pasibayin kaya kang kekeng kapanayan. Bigla mo kami at siya isipan mo. panimanman. Ang timong timong talatuki talatuki mo, mo. At at ngini ngini tutuburan timburan bang man. ipasyag. Minaman karing aliwaning kapatad at Na metong metong kang malugod at Diyos. At tunay mabye. Sasalpantayanan ni Minachu kang parati. Lilingap kaya kami, at panay magdala kaya kami, king malabong pastulan. Sumangit ning mapait ming karanasan, ipakwari at itupod mo kengan. Sana Sana bani kami ing maging sala karing atyuking karalamduman. ing tukod karing mitatakid, ing kalayit karing malilili. Bani kami ing mayap ning pastul, ing menipon king mikawakawani mong balayan. Anyawara mi sana ing upayan, kaya kang banal na espiritu, ipagkaloob mo sana rin kaya kaming kayaduanan, at paniga po mi kaniting nobena. Lalong-lalo na ipaniga po ming manatili kesa ng tapat king mapitalagaking kaya kang kasilbihan. Kaya ka, meto nga bagay ano eking kaya kami pamanayid at kaburian. Malyari kaming malili, at emisadsad papunta kaya ka. Inya umaya papastul, kaya ngaligan, kaya kapag tiwala ning iganagana king biyemi. Atularan mi sana ing pamagdaon mong biye, para ka rin kaya kang kawan. Baka kaming maging karapat-dapat at alatuki, at mituburan papunta king kaligtasan. King kaya kang pastulan, karining kaya kang kapasnawan. King kaya kang lingap, tunay kaming kumayap. King kaya kang lugod, miyubog kami, king kaya kang kayarian. Ano no mo kami mabibigay mabibigay at nagari, manggaman king alananga. Amen. Trisayo king maya papastul. Ginong Jesus, ikang tinubod ning igpa, pasdol aliningap at mekisan metong king biyemi. Ikaying lilingon ning espiritong banal, bano paya na kaya kami ipabal. Kaya katang aligan, kaya katayang parangalan. O maya pastul, mipurian kat mirangal, kapilanman. Amano ning Diyos, ikang mituburan bang manaral, pastul kang minye, panahon king pamanurong alang likat, ban pami biye nung lugod, daptan ming sukat, kaya katang aligan, kaya katayang parangalan. O maya papastul, mipuriat kat mirangal, kapilanman. Diyos sa makisan metong, ikang mituburan, bang magmisyon. Pastul kang talapanipon, karing mikawakawani, may lilit, may bating kaya kalang peninton, kaya katang aligan, kaya katayang parangalan. O maya papastul, mipurit kat mirangal, kapilanman. Na kami mangailangan nanuman, uli kaying pastul ming nuwan, king ligtas akabilyan, kaya kami muyang daralan. Makapasno papagpainawan, kaya kamu pang babantayan, kaya katang aligan, kaya katayang parangalan. O maya papastul, mipurit kat mirangal, kapilanman. O talasuyong migkasakit, tunay lagud, kaya kayang ipakit. Pastula mig malasakit, karing kaya kang kawan, may nasakit, kaligtasan kayang linapit, karing maliligalig, mayayalipit, kaya katangaligan, kaya katayang parangalan. O maya papastul, mipurit kat mirangal, kapilanman. Pastul kang talatayid, karing taong mitatakid, pamarugmot tukod, kaya kami yang ibukod, karing mikakasalang kapatad, kaya kang tuturwanan, patawad gagawad, kaya katang aligan, kaya katayang parangalan. O maya papastul, mipurit kat mirangal, kapilanman. Pastul king tahimik, eka talakainip, mapanalalangin, mapanayo, kaya kami yang tirot, hinanad, pamanawos king mayupaya, ba naman kaya kaming ibulos grasyo, karing talapalsan pantayo, kaya kaming aligan, kaya katayang parangalan. O maya papastul, mipurit kat mirangal, kapilanman. Ginong Diyos, Jesus, asinubling mebye, alang hanggang pastol, amigdawon biye. Tutukyan at
suging payalimbawanan king biye, king turunat dapat pepakilala, king pamamye, mikakabiye, kaya katang aligan, kaya katayang parangalan. O maya papastol mi puri kat mirangal kapilanman. Igpami at sukawan mo, misamban niya ilagyo, datang kaya kaming kayarian mo, pamintunin loob mo, kete suli pantibanwa. Ing kakanan mi king aldo ay BM kaya kami king aldo ngeni. Ang poing patawad mo kaya kami risala mi kaya ko. Ang timpamatawad mi karin mi kasala kaya kami. Mga imo kaya paisaul king tuksuno na ikapos mo kami kisablang maroko. Bapo Maria, mipno ka king grasya, yung ginun Diyos at tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya panamanin bunga ni ngatyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo nin Diyos, ipanalain mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan niya. Ligaya king igpa, ligaya king anak, ligaya king Espiritu'y Santo. Antimoy sa jara ligaya, ibat king kamumulan, ngeni at kapilan man manggamang king alanangga. Amen. Panalangin kambe ng Maria, indong talapat nube. O ginuming Jesus, ikaying tuneming dalan, king ganap akaligtasan. Pastul kang talatayid, king tune santungan. Sasalpantaya mi ang kambe ng Mariyang, induling liningap kaya ka, api karasnan mi man naman ing paing tungulan mi. Babo ng krus, pikatiwala mi kaya kaming pakamalan mong indo. Uling naalulan ing lugod na king metro yato. Inyasat penibala na kaya kaming anak na ning ampunan niya ing induring mikabos. King kayang pakamalindo, niyanad kami. Karing alimbawa na may biyasa kami. Karing panalangin na, grasya kakamtan mi, painturo king kaya kang kayarian. Mipnuking kapanaligan, pasawap kami karing panalangin na. Indumong liningap at induming pakamalan. Ninumota ing paimburis king anak na. Indung manasakit, king pamagmalasakit, pamagkasakit da. Ninumota ing sumese karing anak, aluyong luyong. Anak kaya lang kapupuntalan. Ninumoyta ing manaro karing anak at tinabog, milakogana at mikasala. Nune ikayindong birhen, kaya kaming talasaup at talapat nube. O Maria, Divina Pastora, miubog kang Jesus, ameging pastulmi, at talapaglingap. Ipanalangin mo kami, ban tunay kang milapit kang Kristo. Sopan mo kami, ban matatagming arapan, din kapag subukan, at daranasan mi. At ban mibabata karing panalangin ming balamu, mo mipapakibatan. Katataulian, patibayan mo ing kasalpantayanan mi, bang kanita ing biyemi, midaon king tunay sakripisyo, alangtok ng pupuri at pasalamat king Diyos. Ipakagom ning banal ay espiritu, mabibiye mag-ari, manggamang king alananggo. Amen. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ang ginong Diyos at tsukeka, noon kakaring sablang babay, noon niya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo nin Diyos, ipanalain kayong makasalanan, ngini at king oras ning kamatayan ni Amen. O induning talapat nube, Ipanalangin mo kami. Pambupos sa panalangin, o mapaglingap ming ipa, kimpaming daon mi keting nobena, papasyag mi ing lubos kapasalamatan kaya ko. Pikalume ing kaya kang anak, ing ginuming Jesucristo at king lugod na peparanas na, at ikit mi ing metong iyang pastul, minantabe king kaya kang biye. At tas mi ing ang gangining kasalukuyan at tsula ring banal mong gamat. At alangtok ng maningat, manayit, tuturo, papakabaya, papatahimik, manaro at mamatawad. Dedin panalangin ng inapsemi at pagkapilitan mingi daraon king kekabaning pamagnobena mi. Makasapla sana king pamibayo king pami talaga karing kekang sarili. Pamilya at komunidad. Tanggapan mila sana ring grasyang pagkalumot ing pamagbasyag ni king kapiesta ning kekang anak amaya papastul. Lubos kayong misasang metong at nikakalugod. King metong mong kawan,
Babaw ni sabla, papananatilyan mo kesa ng pagkalugking ke ang pamangalugod, bang kanite eke milisya, kapilan man king kawan at tinipo na hanggang king idala na kami, kingalang hanggang pastulan, apakaw na hanggaman kingalanangga. Amen. Lalakad damo po. Biglat ming panibayong tipan, pastul dakati kaming ke kangkawan, talato ki kamit tutuburan, king bayong yato bayong pastulan, parati minangining papasyag, lugod at kapanayan yang sunlag, king kasal pantayanan mi ibansag, alang hanggang lugod mo pe patuyag. Uling ika Jesus, ing pastol mi, ika ing tatayid ke kami, ika ing ke kaming talaingat, lugod mo ke kami pe pamulat. Uling ika Jesus, ing pastol mi, ika ing tatayid ke kami. Ilagyo ni ikpa ang po ng anak ang po ng Espiritu Santo. Amen. Misa, yabetala po king panalangin tamo, ing kapasalamatan ning balayaning may papastul, lalong laning kapasalamatan daring pastulaning kabangbangan, Mr. and Mrs. Noel Dimabuyo and family, Mr. and Mrs. Roy Kalilong, Mr. and Mrs. Ferdinand Barrera, Mrs. Marites Osorio, Miss Sel Padilla, Mrs. Felisa Sampang, Marife Coronado, Rosalinda Torres, Chato Paganos, Edna Galura, Barrera family, Des Barrera and family, Rod and Rowena David family, Melanie Malig and family, Petronila Garcia, William Hernandez,
Mr. and Mrs. Bernardo Gunabe and family, Mr. and Mrs. Edla Godor and family, Uncad family, Mr. and Mrs. Mario Tulyao, Mr. and Mrs. Joel Butchu and family, Del Malig and family, Mr. and Mrs. Dante Malyari and family, Rolly Galban and family, Mr. and Mrs. Noel Tapnyu and family, Mr. and Mrs. Ray Lacanlali and family, Mr. and Mrs. Angel Capili and family, Engineer and Mrs. John Louis Capili and family, Mirna Sablan, Mr. and Mrs. Rolly Pineda and family, Senson family, Cynthia Manyanglong and family, Afrikia Fulgencio and family, Cristina Serios and family, Amelia Espiritu Padua Gonzales Reyes family, Yomen Pineda, Ria Cruz, Suset Capili and family, Brian Del Vinluan, Renato and Teresa David and family, Manching Nikdaw and family. Antimorin king kapasalamatan dareng barangay Kabetikan, Florence Bondok, Losonia Yalung, Juanita Careon, Sergio Careon, Richie Templanza, Marcelina Bungay, Puno, Trinidad Regala, Ami Kiambao, Marian Mercado, Lodi and Remy Careon, Fanny Careon, Rico J. Tala, Fidela Careon, Mary Tala, James Labadan, Jake Careon, Ryan Mabalyo, Ferdinand Tahonera, Manolo Arcilia, Erlinda Manlapas, Teresita Perico, Christian Paul Perico, Tina and Daniel Perico, Maria de Marucot, Michael Manguera, Ofelia Manalo, Hart, and Cherry Vergara, Rolly Cabrera, Jovan Cortez, Net Ramos, Gloria Pagtanan, Adelaida Sarmiento, Marcela Ramos, George Rivera, Eric Taniedo, kambeda ring karelang pamilya. Antimuring kapasalamatan daring pastula ni Birhen de Lourdes, Barrio Kabetikan, pastula ng San Juan Nepomuceno, Barrio Kabangbangan, Sweet Avenue and Food Services, Dr. Pedro and Dorotea Mercado, Roland and Net Gonzales, Mayor Deman, Councilor Jude, Captain John Edward Datu, Mirna Lagman de Dios, Beng Malyari, kambeda ring karelang pamilya. Para king 25th wedding anniversary ra di Edward and Mila Angeles. Para king makapasubaling kayaduanan dari Maria Ninya de Mabuyo, John and Angel Cabrera. Kapasalamatan mo rin king Aldorang Kebaitan de Gerardo Lagman, Rowena Ungkad, 47th birthday, Alvin Yalung king kayang 65 birthday, Nora Rivera, Iram de Mabuyo, Amadeo Manalo, Ria Gutierrez. Malagwang kapaldanan ng Remio Soto. Para king alanganggang kapainawan daring kaladwarari among Bong Gopez, among Mar Miranda, among Fer David. King death anniversary ng Karina Bolos. Antimuring karing kaladwarari Rogelio, Brigida, Romeo, Sergio Prudencia, Benigno, Angelita, Augusto, Maria Carmen, Marcelo, Edilberto, Milagros, Fred Visbindo, Diosdado, Conrado, Alejandro Yalong Jr., Gloria Carrion, Tomas,
Avelino Silvestre Maria Concepcion, Miguel Mateo, Maria Elena, Maria Teresa, Rex, Victor, Antonio, Arielson, Trinidad, George, Zenaida, Rosemary, Higawin, Ernesto, Edward, Ronald, Jovencio, Jesus, Rosario, Ambrosio, Roberto, Federico, Eduardo, Marina, Jaime, Ingrid, Oscar, Virgilio, Leonarda, Estanislao, Brigida, Dorotea, Rodrigo, Snooki, Regino, Dorotea, at ding sablang kalado. Talakad tamo po para king Regina Celli. Hilagyuning igpa, amponing anak, amponing banal na espiritu. Tumula ka, reynaning banwa, alel. Paulin na meging karapat dapat kang mibayit kaya. Sinubliang mebye ang tingging kas na. Panalangin mo keking Diyos. Magsaya ka at tumula o Virhen Maria. Uling tutong sinubliang mebye ingino. Panalangin. O Diyos, aking ulining pangasubli ng mebye ning ginuming Jesucristo ng anak mo, pigkalub mo pong pepatulan ing mabilog gayato. Pakirasnan minaman sanang nabangnan ing ligay ning biye alang kapupusan, king pamamilataning Birhen Mariang Indona, king uli na naman Jesucristong ginumi. Amen. Ligaya king igpa, king anak, at king banal na espiritu. Ligaya king igpa, king anak, at king banal na espiritu. Ligaya king igpa, king anak, at king banal na espiritu. Ilagyuning igpa, amponing anak, amponing banal na espiritu. Amen.
anting kapagsadyan king kapiesta ng Jesus, ing mayap apastol, ing manimuna king banalamisa yapini, Reverendo Padre Omar Nino Defensor, University Chaplain ning Holy Angel University. Anting metong akawan makyabe tamo king dalit apamuklat. Anting meto nga pamilya makatipon tamo, kilagyoning igpaampo ning anak ampo ning banal a Espiritu. Amen. Ing grasya ni ginutamong Jesucristo ing lugod ning Dios, at ing pamakyagum ning banal a Espiritu mantabe kay kayungan. At kekan timorin. Kaluguran kong kapatad, bayo tayo pagmasusya ning maulang misteryo ning lugod ng Kristo, ganakantala pamut pagkalungkutan ding kay katamong kasalanan. At aduan tamo king Dios ing patawara na katamo, at layon pasignangan. Ginoo, king kapamilataning pamaylasa, kamatayan at pangasublimong mebye, pigtagumpen mo ing kaligtasan para kay kami. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalolo. Kristo, babayo mula kay kami ring kapag mulalanding misteryo ning Paskwa. Kristo pakalulu. Kristo pakalolo. Ginoo, potang tatanggapan mi ing katawan mo, darakayanan mo kami king sakripisyo paskal mo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalolo. Ing Dios sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo, at kimpanga patawad daring kasalanan tamo,
idala na katamungan sana king bie alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ligaya King Dios, ligaya King Dios, ligaya King Dios, King Matas Abanwa. Ligaya King Dios, ligaya King Dios, ligaya King Dios, King Matas Abanwa. Kapayapan, karing taong kayang kaluguran. Pupuryan, da kaparangalan, da kapaligayan, dakat sa sambanda ka. Pupuryan, da kaparangalan, dakat paligayan, dakat sa sambanda ka. Kapayapan, karing taong kayang kaluguran. Pupuryan, da kaparangalan, dakat paligayan, dakat sa sambanda ka. Pupuryan, da kaparangalan, dakat paligayan, dakat sa sambanda ka. Yaking Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King Matas Abanwa. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King Matas Manalangin tamo, o mapamakalulong igpami, karingal doreti aakilalaming laloing lugod mo ke kami, lalo mi mo naman sana nga tularan king pamibiyebyemi, kanita, i kaming sablang leko mo king ulap ning kamalyan, manatili kaming miraragdag tetagan, king pamamintu king kaburyan mo. Itinganadwan mi, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyempon magari kambemo king kameto nganing banalay espiritu, manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang ibat king libro na yung dapat daring apostol. Ing metong anghel ning Ginu, migsalitaya kang Felipe. Bigayak ka at muntaka king dalan amanibatan Jerusalem, at paluslus na mangasa. Ing dalan babaltang king ilang. Migayakyapin ni Felipe at Meko. Ngani ating metong ayunukong tao Ethiopia. Pauli na keta karela. Ing taong iti, metong yang mata sa opisyal ning reyna o kandake ning Ethiopia. King katunayan, ya ing karelang tesorero. Pakasakeyang karwahe, pabalik na iba't sinamba karin Jerusalem. Kabang dalan, mamasayang metong ng dake ning libro ning propeta Isaias. Sinabi ng ing banal ay espiritu kang Felipe. Lumapit ka at salubungan me ing karwahe. Malagwayang linapit ni Felipe, dimdam ning mamasa ning libro ing propeta Isaias. Inya kitang na kaya. Aintindihan mo ing kaya kang babasan. Makanano ko nga intindihan nga ng mekibat. Nganing alang mituturukan ako. Kimbirane pinsake i Felipe at makyabe king karwahe. Indake ng kasulatan babasa na yapin iti.
May ngari yan tupang daralara king pipatayan. Kawangis ne ing biserong tupa a bubulad neng kukunandeng lana. Eya migsalita metong muman amano. Mimuraya at alang migluwalo para kaya. Alalang malyaring pisabyan asupling na. Uling me putot ing bie na keti sulit. Ing uniko nga nakang Felipe. Sabyan mo na mo ako nung nino ing amanwan mong propeta, king sasabyan na iti, ing kayang sarili o ating aliwapa. I Felipe migmulayang migsalita. Manibat kaniting dake ning kasulatan, selesene kaya ing maya pabalita, tungkol kang Jesus. Kabang susulong laking karelang paglakad, miras laking metong alugal, nung nu ating danum, ating opisyal nga na. Ating danum keti, ating pangsagabal para kako mabinyag ko, i-Felipe nga na kaya. Malyari kang mabinyag nung sasalpantaya ka, kambening mabilog mong puso. Sasalpantaya ko nga ng mekibat. Panwalan ko king Yesu Kristo, yung anak na ning Diyos. Ing opisyal, pepatok nang ne, king kutsero, ing karwahe. At ilang adwang Felipe, kinuldaslat dinulong king danum, at bininyag ne i Felipe. Kasakara king danum, ing espiritu na ning Gino, leko na ne i Felipe. E na ne ikit pasibayo ning opisyal. Sinulong ne king pamagbalik na Ethiopia, ing tula na Emunano. I Felipe naman, ikit na neng mira siya Asoto. Sindune ing kayang pamaglakbe, panaral na ing maya pabalita, balang balen adaras nana, ang gana ka rin king Cesarea Samaria. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalit apakibat. Tumula kang Emunano, king Diyos o metoyato. Tumula kang emonano king Diyos o metoyato. Ikong sablang tao, puryan niya yung Diyos tamo. Bustan yung kablas ing kayang kapuryana, ya ing bibye-bye, king kaladwa, at mimingat king paglakad tamo. Tumula kang emonano king Diyos o metoyato. Meko kenit makirandam kayo, ikong sabla. Ikong sablang ating takot king Diyos. Kabang babalitanan da kayo, king sablang depat na para kako. Inyang kilait ko, ing aklis ko kaya. At pinuri keng Emunano. Tumula kang emonano king Diyos o metoyato. Mipuri yung Diyos ay epe paimburis king panalangin ko. Ni ene pigkait king lugod na kanako. Tumula kang emonano king Diyos o metoyato. Parang lantaya po ing mayap abalita. Ako yung tinape mabye ibat banwa, ninuman ing mangan kaniting tinape, miyang alang kapupusan. Ing ginuman tabe yake kayo.
pamamasa king maya pabalita, agpang kang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Nga ng Jesus karing dakalataw, alang nino man malyaring miras kanako, nunemo itang darala na kanako ningigpang mitubod kanako, at ako pasublyan keng mie king tawlingaldo. Ding propeta sinulat da, ding tao ituruno ning Dios. Nino maning makiramdam king igpa at mabiyas sa king tuturuna, lumapit ya kanako. Iti e mga baldugan king ati ng mekakit king igpa, itang menibat king Dios yamong bukod ing menakit na king igpa. Katutuan ing sasabyan ko ke kayo, ing taong sasalpantaya at kaya ing bie alanganga. Ako ing tinapening bie, ding pipumpunan yang mengan king manang king ilang, menga matenongan. Dapoting tinape amanibat banwa, antiya ka rin niya nino maning mangan kaniti, mate. Ako ing tinape mabie tinipay bat banwa. Nino maning mangan kaniting tinape, meyang alang kapupusan. Ating tinape, ibiye ko, yapining laman ko, at ibiyeke, banketa, miyeya, ingyato. Kaluguran kong kapatad, ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Maya pa sisilim po kay kayungan, palakpakan tayo po ing apong Ginoo. Kamusta ko po? Nandin pong papunta ko Kenny, isip-isipan ko po, mag-atlo na ako pong banwang pari king June 6. At kilubda po ring banwang areta, banwa-banwa po makapagnobena ko Kenny ke kayo. So, I think this is the third time na makapagnobena ko po kaya beyo para king kapagsadyan ning ke kayong kapiestan. At matula na ako man po at masaya na makisan metong ke kayo, king ke kayong kapagsadyan, para king ke kayong darata na kapiestan, king ke katang patulunan, ing ginutamong Jesucristo, ing maya papastul. Kadwa po, emu itang banwa-banwa na akong makapagnobena keni ke kayo, no naing ke kayo pong bayong parish priest si Father Aljim, maragul ko po tangalub kanyan, po king daramdamana. Metong ya po karing formators at tinanggap ka na ako, anyang lungog ko seminaryo, at kaibat po, karetang banwa, aginugol ko, king ka na akong philosophy, college, ya pong director ko. Inya po maragula kapasalamatan ko po kang among, and I cannot say no to him personally. At ini po yung maging ganap, king ka na akong tula, at siyo kong yeni, kening ke kayong parokya, ban makapagmisa. Misan po kano, ating meto nga pari, at ini pong pari ngayon, ni makatalakad ya king harap na ning kayang pisamban, mamaglalawe ya. At kaibat po, kabang makatalakad ya king harap ning pisamban, at pong di natang pupulayi kaya. Lalaki ya pong nakaraya, imahalan. At kaibat po, kitnanening pari, o ito, nukabat at pupulay ikaw at karaya mo'y malan nga na. May kibat ya po'y nilalaki nga na, among sopan nyo ko po, patawaran nyo ko po, may kapatekon tao nga na. Inuko, may nga karugan niya po'y ning pari. Ba, ninano ka nga na at may kapatekang tao nga na. Alipo nga na, may gumpisa mo po kasi nga na, may pagkwento kami nining kaluguran ko nga na. O neng may pali po yung pisasabyan mi nga na niya, may dalumdum ko po paniman-man nga na niya po tebak ke nga nang makanyan. Kay pepalwal niya po yung tabak. Ngayon kentong may ngutang niya po yung pari nga na,
Nanwa rin pisasabyan nyo nga na, o tikwa yung mi pate, o tikwa may pampete nga na. Ali nga na, kasi po pipilit na yung kaya nga na, o na nga ako nga na. Kuek manwa lagi sasabyan na nga na. Nanupin nga na nimpare, o tayong sabyan na, nung pipate yung nga na. Ali po pipilit na kasi nga na, atin ka nung Diyos nga na. Sabi ko naman kaya, ala, sabi natin nga na. O ita po nga na, may pahali ko buntok nga na. Migdalumdum ko pa ni man, tebak o ita po, mete nga na. Oy kamong nga na. Oy kamong nga na. Manwala kang ating Diyos nga na. O na yung pong inimpari, ikit na itantabak. Nga na po nimpare. Dati. Dati nga naman, wala ko nga na. Chismis ya pala nga na. Tsaka ne po kanulino bimpari, migkulong neket ang kumbento na. Dati. Malagwa pong sabyan, ipasyag. Lalong-lalo na po ning panahon ning pamanyubling mebye. Manibat po niyang linob tamo king panahon ning pamanyubling mebye, ing papasyag tamo yapin ing Kristo mabiyeya. Jesus is alive. Pero, at na pong kalagwa, king ipasyag king Kristo mabiyeya, potanging ganaganang malilyari king biyeta mo, manawa. Potang babiyayan at daranasan tayong kaya katamong biye, agpangking nung makanano tayang buring danasan. Pero, potang daranasan tayong biye, ketang banda na ning masakit, mabayat, makalito, makaligalig, makatakot, neng kay po yung pamipasyag tamong ikristo mabiyeya, maginyang kutang. Mabiyeya kaya ingino. At okay mo po sana nung manatili ang kutang, pwede pang palalaman ni taking kaya katamong biye. Pero ing masakit yapin ing, kalupa naninimparing mitakutan, sabyan tamo, maniwala ko king mabiyeya ing Gino, dati, chismis mo pala. Why? Because we are experiencing life out of our control, out of the comfort that we are experiencing. Inya, pota pong makanyan, milalakoya lahasa, milalakoya kabaldugan, ing pamanyubling mebye ke katamo. Nano po wari ing panagkat na ning pamanyubling mebye ning Gino ke katamo. Ing panagkat na yapin ing sumulong tamo, manibat king kaganapan ning pamanyubling mebye, papunta king karanasan ning pamanyubling mebye. Those are two different things. The event of the resurrection and our experience of the resurrection. Kareng pong mga labasa na Domingo, lalong-lalo na po kareng mga labasa na yaduan Domingo at lun Domingo, pagmasusyan tayong panahon ng pamanyubling mebye, all the events points us to the event of the resurrection. Nya pong Easter Sunday, nanong dimdam tamo king ebanghelyo, ing kanong kutkutan, alayang laman. Ing kanong bato, makadusugya. Ding telang pamburol, melakwan la. Alayo yung katawan, libing da. At inyang milabasan na Domingo, inyang kaduan Domingo ning pamanyubling mebye, Jesus, bakit niya ka rin kayang alagad? Makakulong, tatakot, king metong akwarto. At nano pong pepakit na kaya, ding sugat na. Ding sugat na. Inyang milabasa na Domingo, dimdam tayong kwento daring alagad, papunta king Emmaus. At nung makananong pepalino na ni nga pong Gino,
ing kasulatan at akilala reking pamamirasong tinape. But all these things are pointing us, helping us to discover the event of the resurrection. But the question is, how do we experience the resurrection? Makanano tayang daranasan ing pamanyubling mebye. Ato yan po ing panagkat na kekatamo niting panahon na resurrection is not just an event, but it is a reality. It is not a concept, but it is an experience. At nung karanasan niya ing pamanyubling mebye, nuka rin niya dapat mayakit. Nuka rin tayo dapat panamdaman in our own flesh. King sarili tang laman, king sarili tang katawan, king sarili tamong biye. Pila na pong aldo, daramdaman tayo nga pong Ginoo, naning sasabyana, ako ing tinape ning biye ay batbanwa. Ni numan ing mangan kanako, mikabye ang alanganga. And that is easy to preach. Ita mo nga naman, panwalan tamo, king Kristo, yung tinape ning biye. King Jesus, tinipayang ibatbanwa. But when do we feel offended? Kapilan tamo masisira loob. Kapilan tamo tatabang at mumurong. Mamatras king katamong kasalpantayanan at pamanukiki nga pong Ginoo. When this bread of life asks us to be real flesh and real blood. Potang tutuanan, potang tatakan, nang kay mga patrasta mo. And the profession becomes a question. And the question somehow leads us to doubt, to rejection. Ngeni, kutang, makanano tayang danasan ing pamanyubling mebye. Nga na po ning ebanghelyo, sinabi na kanuning Ginoo, sinulat daring propeta, i kayong sabla, ituro na ko ning Diyos. Ituro na ko ning Diyos. Inya makanano tayo pong akit, danasan, gawang tutu, ing pamanyubling mebye, karingke katamong bye, when we get real. When the resurrection becomes an experience. At makanano kaya ang dening kwento ning pamanyubling mebye, dadalada katamo ka rin. Lumawe tamo po ka rin mapilan. Inyang sinubli ang mebye ing Ginoo, nano sa sabyana ning ebanghelyo, alaya kano laman ing kutkutan. Ing bato mi dusugya, naning papakit, naning tuturo na kay katamo ning Diyos, kaniting kapalyaran. That in order for us to experience the resurrection, we must be ready to leave our tombs. Lakwan din kay katamong kutkutan. Lakwan laretang bage, mikukulong kay katamo, king karalumduman, lakwan tala retang bage, amitatali kay katamo, bang kanita sumulong tamo king kay katamong biye. At nanula po madalas din, kamwa, inggit, hinanakit, pamagsisi. You know, sometimes we get too stuck in the past. Bakit? Kasi balata mo ang gata na mo ka rin. O kaya naman, tamo misulong, tamo mikimot. Bakit? Kasi tamo yung mamatawad. Tag yung kalingwan. Nano manitang bagay, masakit agewada kaya katamo. Neng kahit nano po yung masakit kalingwan, utang.
Ngware, kalingwan mo na nga gana-gana, yung utang na ning, may utang kaya kayo, mumanag yung kalingwan. And because of that, we get too stuck. We remain in our tombs. But the risen Lord teaches us. Tuturo na katamo. You want to experience the resurrection? Go out of your tombs. On the first day of the week, when the doors were locked, when the disciples are fear of the Jews, Jesus stood before them and said, "Peace be with you. Ing kapayapan mantabe ke kayo." Nanong tuturo na kay katamo ning sinubling mebe apong Ginoo, that if we want to experience the resurrection, then we should be the one working and promoting for peace. Kapayapan, ingke katamong dadala. Kapayapan, ingke katamong sasalbag. Pamisagsagan. At makanano po, potang manyalbag tam pamisagsagan. Potang marites ka. Kaya po damdaman tayo pa yung marites, mga pakailita na wahay. Because in one way or another, we are guilty of this. Instead of us promoting peace, promoting unity in our families, in our communities, in our parish, nanong mas burita mo dadal, uy, balo may palay kaya, niyang misan dimdam ko sinabi na, ika kano, ay, mapanutang ka kano, matsura ka kano. Tanamang metong mablasya. If we want to experience resurrection, then resurrection asks us of real flesh, of real blood, that we promote for peace. 2 disciples were on their way to Emmaus, to escape Jerusalem. Bantakasan ning milyari ka rin king Jerusalem, naning gewa na ning apong Ginoo, meglakadya kayabeda keng dalan. Kutang, o bating nga pong Ginoo, miglakadya pang kayabeda king dalan. O bating nga pong Ginoo, inyang baya nung miglakadeno tambing kimuanan at sinabi na karela, nanong pilungkot-lungkot yung kaya sinubli kong mebye. Pero lawen nyo po nang nanggewa na ni nga pong Ginoo. He patiently walked with them. He patiently listened to them. And after listening to them, He patiently enlightened them. Inyapin lawen nyo po, di nga lagat. Inya nga akilala dani nga pong ginukim pamamirasong tinape. Nano yung sinabi da, nya pala ding puso tamo milalablablab baka bang kasabi tayo king dalan. Buri na sabihan, mi bayo yung kapanayan da, mi pasik na nga ning pag-asa da. Bakit? Uli nga intindihan da na ngega na kabang at sula king dalan. Pero ba't mi pasik na nga ning kapanayan da, uling ating taong bisang miglakad kayabe da, may kiramdam king karelang panamdaman, at pepa masala king karelang daralanan. Now, we want to experience and make flesh the resurrection, then that is what is asked of us. To journey together with our brothers and sisters. Not to make condemnation, not to make easy judgments, but just to make us experience that we are here journeying with them. Atin langabe. Ating makiramdam king balang metong. Ngeni po, usoy tang kultura na nitang you are dismissing, discrediting the feelings of others. Nano nga usdareng millennial kasi kanyan? Anyway, in that sort. But, if we journey together, nung maglakbe tamo nga beyabe, kaya, ing pakit tamo at dapat panamdaman na ning balang metong keka tamo, ating niyang kayabe, at ating makiramdam kaya. You know, my dear friends, that is what the gospel tells us.
ituro na kayo ning Diyos. Malagwa pong ikwento na sinubli ang mebye nga pong Ginoo. Pero po tang resurrection, the bread of life, demands real flesh, real blood. Sometimes, it becomes difficult. Pero, asawa ng naning susi, naning sumaup ke katamo. Para bang kanita, paneta yang akakit, agaganaka, itang tiro na ni nga pong ginuking pamanyubli ng mebye, alangaliwa, nuning banal ay Eucharistia. The Mass. How do we call the Eucharist? It is a memorial, kapigaganakan. Inyapin kingke katamong biye, kingke katamong biye kasal pantayanan, baluta naman, na yan naman ganaganang malilyari kingke katamong biye, intindihan tamo. Naman po ganaganang daratag kingke katamong biye, akakit tamo yung kabaldugan. But why do we continue to believe? Simply because we remember. We remember what the Lord has done. And every time we celebrate the Eucharist, we are remembering what the Lord has done for each and every one of us. And that is what sustains us. That is what gives us the experience of the resurrection. And that is what gives us the bread of life. Bangkanita, pagal tamo man, malawot maning lakaran, mga inata mo man, baluta mo ating magpasikan kay katamo. Emo kabuditan tinape, emo kabuditan kwento, nuning kapigaganakan kinggewa na ni nga pong Ginoo kay katamo. And so, my dear friends, we are preparing for your fiesta. Nano ya po yung fiesta? Eya mo po pamanisip, nano kayang isadya ko? Asado, menudo, embutido, renganggang do. Pero yung piyesta tungkol yaking kapigaganakan. Tungkol yaking kapigaganakan. Nanong gaganakan tamo, nung makananong ingapong Ginoo, yame natiling kwento yung pamanyubli ng mebye, nun denasan tayo. At ing panagkat na kaya katamo ning piyesta, makananong ing pamanyubling mebye, ang magdalang kapanayan, magdalang pamisan metong, magdalang pamanulo, magdalang pamibiyayan, mo manatiling chismis. But it gets real flesh and real blood in our lives. Amen. Kapatad, busal ning tulampong sayang pawaganing Paskwa, tayimtim tamong manalangin king Ginong Dios, banong makanano ng malugod pekiramdaman ning panalangin ng pamanigapo ning anak na, makanya na naman buryan lingusan ning kekatang kalukan ang pong kapakumbaban, nga tamong manalangin Ginoo, pakiramdaman mula ring panalangin mi. Para karing pasdol ding kaladuata mo. Ban ingkawan a panibala na karela ning maya papastol. Panimunande king sipagan ampon kalingapan. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo laring panalangin mi. Para king mabilog ayato. Ban magariya kayo ing kapayapan. Apagkalub ng Kristo. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo laring panalangin mi. Para karing kapatad tamong daralan kasakitan. Ban ing lugot da, miyalilantula, tulang enaala ko karela ning ninuman.
Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo laring panalangin mi. Para king parokya tamo, bayang maging matibe ng talapatuto, ning pangasabli ng Mebiya Kristo. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo laring panalangin mi. Ngeni aduan tamo yung sarili tang kapagnasan. O Diyos sa igpami, balumiking bien ang kasakuyan ning tao, pagaryane ning mialiwang kalipitan, ampong kasakitan. Tingiran mo sana yung kayaduanan daring talasuyo mo, at tanggapan mo sana yung dalung ampong pengakura, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kay katamong daon matanggap lara paning Diyos, sigpang mayupayang tutu. Ringgamat mo. King kapuri ang po ni kaligaya ning lagyuna. King kasaplala tamo at ning mabilog ng banal akapulungan. O malugod daig pami, king kapamilataning pamakyabe, may king pangadaw, niting banala sakripisyo, papalyarian mo kaming mirakayanan, king kadyosan mo, ing katutuan, ape pakilala mo kay kami, akilala ralasana, king aliwa, king matampang ming pamibiyebye, itinganaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Hinginu, mantabeya ke kayo, At kaya kante mo. itasyo laring pusuyo, Makatas na laki. pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampong matuli. Tunepin, karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, ing puryan ampon pasalamatan da kakapilan man ampon nuka rin manogino, lalong-lalo na kaniting panahon na miyay niya Kristo ing Paskwami, enapi kakunwan dinaw ning sarili na parake kami, at pamilatan na kami alangpat na kingarapan mo. Bistaman mi daon niya king sakripisyo, dapot ngening korderong miyayin king krus, mabyeya kapilan man, at ene mate pasibayo. Inyasat maglapo king tula, adaralaniting Paskwa, ring sablang tao king mabilog ayatu magsayala, antimurin, ding sablang upayam po ng helning banwa, daralit laking ligaya mo talang tuknang, ngamingang pupuri. Ingke kang ligaya, Hosana, Hosana, ing kakatas, katasan, Hosana, Hosana, ing kakatas, katasan. Ikapin ing banaloig pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtugmeng espiritu mo anti mo ing titipang ambon karetingain mi, ban pabanalanala, at parake kami gawa na lang katawan, ampon daya ning ginuming Hesu Kristo, at atandanan mi pa, kanitambenging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyena, king pamaylas sampon kamatayan na, kinuaning tinape, pepasalamata na kat pinuri, piraso na yung tinape, dinwang neti karing disipulo na at ngana, kwanan yeti, ikayungan at mangan kayo kaniti, uling itiing katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan kinuaning kalis, pasibayo, pepasalamata na kat pinuri, at dinwang neti karing disipulo na at ngana, kwanan yeti, kayungan at minum kayo kaniti, uling itiing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, amibubu para ke kayo ampon para karing sablang tao, ban kanita, ni patawaran la ring kasalanan, daptan nyo iti, anting pamigaga na kayo kanako.
Misteryo ning kasalpantayanan. Kaya kami ang gaganakan, pangasublimong mebye, kaya kami ang pagmasusyan, maligayang pamagbalik mo, kaya kami ang panenayan. Amen. 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 Inyang ini gaganakan miyo mapamakallulungig pa, ang kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Nya darawon miya kaya kay ting tinape ning bieting kalis ning alanganggang kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka. Ing pepalirian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. At kaming sanang misulusulo king katawan at daing Kristo. Tipuna na kami anting metong ning banal a espiritu. Ganakan meo paing banal a kapulungan mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap yaking lugod kambe ng leyo ing papami. Florentino ing obispo mi. Ding sablang pari diakono, ding sablang susuyo king banalabalayan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepay nawa king pihong kapanayan ning pangasubling mebye, king pakalulu mo'y dalamula ding sablang meangon nabye, ketang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king bialanangga, ban kaya be ng Marieng Birhen induning Diyos, isa no seng esposo na, kaya be ring apostola ding sablang banal, ami biebye, kalugod-lugod keka, king keka banding panahon, apor yan ang pon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesukristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, igpang mayupayang tutukagom ning banala Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngeni kaluguran kong kapatad, anting metong tamo pong pamilya, at tinipon ning metong amalugodaig pa, maus tamo kayo karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Achubanwa misamban yaing lagyo mo, datangi kayarian mo, mi pamintuan ing loob mo, keti sulip antibanwa, mi pamintuan ing loob mo, ing kakanan mi King Aldo ibiemu ke kami King Aldo ngeni, amponi patawad mo ke kami, ding salami ke ka, anting pamamatawad mi, ka
mikasala ke kami, mga emo ke paisaul king toksu, nune ikabuski maro. Ikabus mo kami king sablang maroko igpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasawpaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kami galang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pampagsadyan ming panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo. Uling kaya kayong kayarian, ating kayo pa yan, ang poning ligaya, manggaman king alananga. O Diyos sa igpami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Mula sana babaligdan ding kasalanan mi, nune pansinan mo ing kasalpantayanan ing banala kapulungan mo, layon meng pamayapan, ang pompisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyem pon magari manggaman king alang angga. Ing kapayapaning ginong sinubling mebye, mantabe samparati kaya kayungan. At kaya kante mo. Matula tamo pong ipakiting mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan. Peace be with you. Kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo ang kaluguran kong kapatad, nyo'ing kordero ning Diyos, nyo'ing milalako king kasalanan ning yato, nuan laring mayaus king apuna ning kordero. Gino, eko matampang tanggap kaya ka. Dapat yagas miyay nga manam mo, kumayap na. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatsuka king kabanal-banalan a sakramento, kalguranda ka may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapanda ka, dapot paulinaningening pinandit, era kaatanggap king sakramento, umekamuman espiritual kening puso ko, kakaulanda ka bala mo wari at yuka ka rin, at pakisan metong king lubusan ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilanman, ing migawani ko keka. Amen.
Manalangin tamo. O maganakang igpami, mantabe kang mipnong lugod king balayan mo, at pagkalam mo king ding sablang milaw kaniting banala misteryo mo, manatili lang mibabayo pa mi biebie, itinganaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklok tamo po sagli. Ibiyeta mo po ing maragul a kapasalamatan karing kapatad tamong migdaon ngening aldo, ding kapatad tamong ibat king pastula ning Birhen de Lourdes, Barrio Cabetican, at pastulan ng San Juan Nepomuceno, Barrio Kabangbangan. Palakpakan tala po. Kaya rin na po ning misa tinpong prosesyon parangal king Ginong Jesus, ing maya papastol kayan tabe ding imahen ng San Juan Nepomuceno at Birhen de Lourdes. Bukas po ding magdaon ilaring kapatad tamo, ibat king pastula ng San Vicente Diacono, Barrio San Vicente. Dakal po salamat. Hanggang naman niya ako siguro, kalupanan ni Tampari, sabyang ko, dati maniwala ko, king Ginoo. Apong Omar, metong kareng peka mapanyake bulongkwayan, kareng nga estudyante ko. Nya, ikuha na kong seke king bulongkwayan ngayon ni Apong Omar. Metong kareng promising parita mo keti king Archdiocese, Apong Omar, magaral yang liturgy. Datanging sana makaturuya naman king seminaryo, potangayari na yung kursuna. Sana mas matalik yung mamasa kaysa aking mamangan. Uling akwana ng may bilog ne po. Apong Omar, dakala salamat, king ora sa binyemo, king parokya ng Maya Papastol. Thank you, Amang. Salamat mo naman po mong king pamangumbira. Ing ginuman tabe yake kayo, At kekan timurin. at ing mayupayang ginong Diyos, bendisyonan, kayo ding kaluguran nyo king bie, ingigpa, amponing anak, amponing banal na espiritu, Amen. ing misa mi daw ne, umekong yan king kapayapan ban luguran, at suywan ya ing Diyos. Salamat King Diyos. Maya pabengi po kay kayungan, Ngeni po ikan tatayang ing himno ning Maya Papastol. Ika'y